نه ما همونجا رفتم این پرابلم رو میبینی این زیتی مصفیده رو میبینی این پدر نالت نه کامپیر گفتن نه مصفید گفتن نه زنه که بغض گفتن مثال از یک کمپانی بلیت خریدیم به خاطر خونه رفت رجیستراسیون نیست вообще фальшивый همه را کیدات کرده типа بلیت گفته به شما میفروشد натуре амин мошенника агар ки мошенник намешед он марда ки хуб заявление наменавис дар номаш уже ай точкаш грехта рафтага яъне мега корро мекунам ҳамон деса мега ма мера занг зесем нашидеса бачаҳо заявление нивисондесиян малисата бояд бурвам тамошобинон азиз агар шумо хоҳиши гузаштани границаро дошта бошед ба ҳамин бародарои ҳамин компания ки ма дар шумо тавсия метиҳем ҳатман занг занед 24 соат дар хизмати шумо тайёранд агар мисол ягон проблема дошта бошед дар документотон мисол рафта айҷои кортон айҷои хобтон гирифта бурда меоранд бе ягон проблема дар раҳ гаё дар хушон натиҷат мекунанд чунки уже 9 сол шуд дар ҳамин соҳа кор кардастанд хела проблемаҳоро аз саршон гузарондагианд оптикоришон вазбин аст бовари комил қатъӣ метавонед шумо ба ҳамин одамо занг занед хайр ягон гапи дурӯғ намегум нашоти документ ёрдамтон мекунанд пропискаи ягон юридическая информация дар кор бошад бепул шумо дар хизмат мекунанд ман занг занен бо айноми канали ман гап занен 500 рубле ба шумо скидка карда мешавад. салом дӯстони азиз, ман бо шумо ҳастам НЕКРУЗ ва имрӯз барномаро сар мекунем аз як саволи хело аҷоиб. фарз кардем ки шумо пул ҷамъ карда 15-20 ҳазор дар рафта аз ягон компания билет мехаред ки хонатон равед ва ин компания бошад ба ҷои оне ки ба шумо билет диҳад ба шумо ягон қоғозеро медиҳад ки мисол дар вай ному фамилия шумо чоп кардагай ва як қатор рақамҳои непонятни типа билет гуфта ба шумо мефурӯшад. акаҷон я билет гирифтем хеле точка бисёр шуда но 5 дига ира гаштам дальнейший билету фурӯхтай мехизам меран унҷа билет регистрация нест вообще фальшивый ҳамаро кидат карса совесть-то должна быть хоть какая-то. аниқтар аз шумо бо таври мошенникӣ пул ситонида ба ҷои оне ки ба шумо билет диҳад як қоғози оддиро месупорад шумо ба ҷои ин мард бошед чикор мекунед? С ноги прям дать, потом с локтя дать. ва ҳамин рӯзҳои охир чанд бародаро мо дар занг задан гуфтанд ки мисол аз як компания билет харидиам ба хотири хона рафтанд ва ӯ билетшон бошад фальшивӣ буромада ва ба мо занг задан муроҷиат кардан гуфтанд ки мисол ҳамин компания рафта як бинен пурсен кани ҳаста неста ва мо хиёл кардем ки кадоме ки боша набоша ин компанияро ё конкурентошан поставид кардениаша ё ин ки блогерҳо ба компанияҳо ҷанг андохтаниям. Хотите, я расскажу вам, что произойдет на самом деле? худо тесар ки чанд одам намедонад нехмеран уҷа зад тормоз мешаванд دیگه میان نمیدونن چیکار کنن просто بگه خدوزده بیو جوت بیس پول остановить کنن ва сабабе ки беҳад бисёри бад занг задан ҳамин жалоб бисёр шуд ва мо хостем ки лична проверка кунем ҳамира ҳамун одаме ки ҳамин корро ҳамин кардага ҳамун компания ки билет мефурӯша ҳамун точкара мисол бародарое ки буданд дар ҳамун наздикиҳо буданд рафта проверка кардан медонед чи ӯ одам уже нестай дар ҷош Пиздец. уже ай точкаш грехта рафтага яъне мо хостем ки равем фаҳмем канин дар асл пурсем канин дар ҳақиқат ҳам кали кадага чибаи кора кадага пурсдани будем ӯ одам аллакай нест ӯро намеёви дига дар ҷош одной охи бахтой на як нафараш хатиман умада рафтем дина заявление навистем дар нами одинцовский район ана бояд тегаш суратош ина гуфинами суратоша ҳамитарим сураторо кад баъдан телефонша киштаге пулимнам надодак ҳамта грех гӯши натуре амин мошенника агар ки мошенник намешед он марда ки хуб заявление наменавис дар номаш ва медонед чи бародарҷонам вақте ки ман фаҳмидам ки дар ҳақиқат ин кор будай боз дигар хун дар баданам яхта ва бисёри шумо ҷа савол метавонед ки чем дар шумо блогерҳо занг задан мисол муроҷиат кардан наметавонистанд ки пулчон бираванд ҳамун жалоб кунанд дар ҳава ё пулчон айҳоё бигиранд. В принципе, логично. не 20 одам ҷош рафта ҷош да нест вақте ки мо рафтем администраторш боло меги 2 ҳафта шуд мега кор намекунам ҳамон деса мега ма мера занг зесем нашидеса бачаҳо заявление нивисондесиян малисата бояд бурвам ҳамое ки аренда гирифта магазина чи надавад ирӯз омад меги ки химат наметонам вай кия чи и гирифтига барҷоно хутон як бор ин билета бинен хотя ма якум бора хали билета дестан хай фарз кардем ки дар ҳақиқат ин билети ростия як бор хай хутон бинен чи хали билет не ки гӯш кунед ки ҳамин мардак чӣ мега ин мардак мега ки ма вақте ки билет хати рафтум аэропорт дар аэропорт ма билете ки вақте ки пробиват кардан дидан гуфтанд ки соҳиби ин билет уже моҳи марда давно пайда рафтага яъне ин билет кӯҳная дар шумо наиста додагиам намо билети май сери адреси билети маро нигоҳ кун вақте ки ма проверка кардам мега якми марда мега ин одам прида рафтига и просто ном фамилия трем болоҷда невисондай мега и одам прида рафтига мега ҳамаам хали корочи ҳама прида рафтига билетои кӯҳнора
گرفته نام فامیلش نویسنده سه آخری ما 10 آدم رو پرورک کردم بلیت از این رو بر میاد که تمام او بلیطایی که این مردک میفروخته ده همون اون بلیطای کهنه که پیش پس فروختگی بودشونه همون بلیطای کهنه میگرفته نام نصبشون تری میوارد میکرده چیزلا و داتش نام میکرده دفعات چاپ کرده میبرده میدوده ماشینیک دیگه تو چی درجه رفته مقصد ما چیه برادر جونو یک چیزی ما گفتیم در شما که کسی که همین کمپانی اینم نمره که زدو اکران دسته کسی ای همین کمپانی بلیط خریدگی رفته بلیطتون رو پرایوت کنین با امید اونش نه اینکه شما بلیط دارین برای که بلیطتون با خدا نکرده اگر فرشفته باشه شما رفته ایرپورت سرگردان بشه ای هوزی روین بلیطتون رو مثال پرایوت کنین ببینین که مثلا اون بلی همین چه خیلی впрочем ничего нового اعلان که کدام کسی که همین مترو همین آدم گرفته بریم بلیطتون رو پرایوت کنین همه بلیطو فرشیوش دست و کسانی که همین کمپانی که ما حوزه نمرش موندگیم همین کمپانی که شما میشناسین دیگه این ادرسش ببینید در روی اکرانتون حوزه کسی که همینجا بلیط خریدگی رفته به همون توچکه که بلیط خریدگی دوم اتاج برین همونجا ادمنستراتورش شده بچه حوزه خودش نیست ای بولوش جالب نرسین جالب уже ای حوزه همه جالب نرسین همین کسی که بلیطشون فرشی روندگی جالب نیست شما بلیطتون پرایوت کنین زمین جالب نرسین اون уже مینیسات رو دادستن کسی گرفتگی بگو دوم اتاج همونجا برین ابراشات سکنیم بگو زاویه نیسوندسیان مردم بگو آخری بگو مردم زاویه نیسوندسیان دوم اتاج برین همونجا برین بگو مثال به طرف نباشین و قبل که شما را از خود میکنین راست دیگه مثال مهنت کرده و پول یافتگی نه قد یافتگی نیستین برای همکه حقتون طلب کنین برداشت و همین ماشینیکایی که مثال ماشینیکی خاطی مثال سرکار دارن و پول حرام خاطی زندگیتون روز کنن برای همین بردار کمی کار کردگی مثلا این نتو در گفتم آخه بعد نخو مثال تاجیک اختفا کنی یک دی مشکل میدونی که چه قین در همین رسیت پول کار کردن مثال تو عقد راه نمیوان همیو شما پرستایت کنید که یک خیلی همین آدما مثال دیگه پول ندارن که پافتور همین بلیط خرن فرض کنیم که اون 20000 داشت و اون 20000 شب بلیط خرید اوجه دیگه پول نداره ای کجا با گفت شما دیگه پول میوه با مجبوره بیچاره قرض بگیره اونجا مثال همون بلیط بخره برادر جان مقصد ما از این ویدیو چیه که مثال همین کمپانی را ما در شما نشون تیم همین نمره در شما مونم که با یگون کسی دیگه مثال رقم نزنه ای هم که ماشینیکو مثال نخره بلیط در دوم هم خیلی ابلهون نغلطه و یگون گپی گروهی هم گفتن هستم که تو میدونین شکل کنین نه ادرسش رفته پولتون طلب کنین جلب میدونین که در کجا جلب کنین و بلیطتون پرایوت کنین شکل به ایتالی نکنین و پیش از اون که بلیط میخرین رفته افیسیال سایت یا که از همون مغازه بگیرین که مثال دوجا صدقه کارشون بسیاره و اوبر نیستن و پرایوت کنین بلیطتون وقتی که میخرین در ایرپورت سرازه هر جایی که پاپال شو بلیط نخرین Красавчик. не только بلیط تمام چیزی که هست در کجایی که میبینین نخرین همون چیزا و هیچ مویا بروی بلیط نمیدین چکاله کجای همین رو باور کردین خریدن ما حیرانم و تماشاگران عزیز در همین جو ویدیو با آخر میرسد و پیش از اون که ما ویدیو رو با آخر برسونیم در کانال شما حتما پادکست کنین و لایک اگر به شما پسند اومده باشه و فکر خودتون در کامنتر نویسین و ما حاضر باشد از هر گوشه کنار حصار با شما ویدیو نشون میدیم برای که بسیار اگر یاد کرده باشین کدوم در حصار وطن یاد کردین تماشا کنین حلاوت برین و پادکست کردن حتما فراموش نکنین تا ویدیو آینده پاکا